Ainong ukhun ban peniap yalau jong ukpa. Weu samla bala arpusan snem karta ula syakem no hadin ba ula persang ban peniap klep yalau jong ukpa. Daka jingya selabat kirunar ban yo mi plino yaka kam sarkar haka jaka ukpa ubatrai haka Central Coalfield Limited CCL lengbaka compassionate ground ong kipulit utay kupaw bala lathau na kajingyap hakakti jong utay kun balatip kerteng kum uramji munda ubatray yaka kampulit pahara bahe jong ka CCL hakaba ulaman saujur hadin ka jingcha siat hakir briu bomla ban itu satya kibasyong daka tup hamad kamachok haramga district haka khadriu trik mentau benai utayunong apara jong ka CCL ula syak sumar ha hospital haramgat bat udon hapreng ka jing mensau kabajur bat hadin lapen kendiano syakawi pat ka hospital banyo ya ka jing sumar kabak hambiang hakabaya dai bat katika jingja kipulit kilak kentiu hapok ki kendon an hakaw jingwat jingtip ka balengkot lalap ba katika jingja kadon jingya snokti hakabaya salaban shimno ya ka jingim dau kunjung uhi ubah kerteng u amit munda bat utay kun ula syakem mardono hakasngi kababut ong upulit he officer kathan patratu subdivision police officer Ubirendra Kumar Chaudhry USDPO ulong ba uramji munda ula syasiat hakirunar kibala syathong pisa ne aibala dau kun jong uhi kata u amit munda nakbenta ka jingtmu banyo yakakam jong ukpa lengba ka compassionate ground kijingte bakhamnya kilayatu bakum gini kijingja kilajateng haus nem arhajar arpo haubnai naiwing hakabau kun balai pusan snem karta bompat yo kam yo jam ulap peniap yalau jong ukpa ubal ladon san pusan snem karta ubadai unong apahara bahe jong ka CCL bala bersyet yaka kamram pahara haka workshop jong ka CCL kabodon habarka khana haying sarkar jong ka CCL daka boot daka tarina upurat bajusa kinong tre jong kate